Malta 185. Having obtained the required two-thirds majority in the largest number of votes, Ecuador, Japan, Malta, Mozambique, and Switzerland are elected members of the Security Council for a two-year term beginning on 1st January 2023. Bejn l-2023 u l-2024 Malta se jkollha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda dan wara li Malta ġabet 185 minn 190 vot li tfisser iżjed miż-żewġ terzi li pajjiż irid iġib sabiex ikollu dan is-siġġu prestiġjuż. Flimkien ma' Malta mir-Reġjun Ewropew hemm ukoll l-Iżvizzera li ġiet eletta. Mir-reġjuni l-oħra ġew eletti il-Ġappun, il-Mozambik u l-Ekwador. Tul il-kampanja internazzjonali li jagħmel, pajjiżna saħaq fuq suġġetti importanti fosthom is-sigurtà, is-sostenibilità u s-solidarjetà. Malta saret membru tan-Nazzjonijiet Magħquda fl-1964 fis-sena meta saret indipendenti. L-ewwel u l-unika darba s'issa li Malta kellha siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda kien kważi 40 sena ilu fil-perjodu ta' sentej bejn l-1983 u l-1984. F'reazzjoni immedjata għal dan l-iżvilupp importanti, il-Prim Ministru Robert Abela kiteb fuq Twitter li jinsab onorat li Malta ġiet eletta b'mod qawwi fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda huwa rrimarka li dan il-mandat se joffri lil Malta opportunità sinifikattiva biex tikkontribwixxi sabiex jitħarsu il-paċi u s-sigurtà madwar id-dinja. Min-naħa tiegħu fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg qal li din il-ġurnata hija waħda storika għal pajjiżna.